kenaš. Tako, vidiš, zdaj pa znaš, ne? Tako, komodele, da kaj se je zgodilo? Ja, je kaj hudega, gospa? Užila sem se. O, to je pa res nevarno. Lahko imam zateklo. Se pravi, nevarno je, če je bil star parjav, ne? O, jaz seveda je bil rjav. No, dajte hitro, poglejmo, odvežimo. Ja, zastrapila sem se. Joj, kaj... Mami, ne umri. Joj, ste zapisali tole zadevo. Da se bi švanko špičnila. Mislila sem, da si se tako sem se prestrašila. Vidite, gospa, prevelik strah iz muhe komarja naredi. Majca, vezala me boš proti se. O, mami. Taka mehkost. Veš kaj? Če bi ti toliko delala kot jaz, bi jih raztrgala že 3 pare. Kar hitro bom pomolzla. Klara! Ivan! Ti misliš? Ti? Ali nisi v postelji? A niste nivi? A niso posli? Ti se mislim, Ti tudi? a ti si hočeš? A ti tudi? Domov? Klara! Ivan! Pa pozvoli mi tvoj kovčo. Denar nazaj. Če bi se ga dal v lahkoti, daj, ko se doseti denar nazaj. Zdaj pa na delo, dragi moji. Pa pšenico bomo zložili v kozole. Ne bomo pšenice zložili v kozole. Dragi moji, po vašem delate s pšenico takole. Iz njive na voz, iz voza na pot, iz voza v kozovc, iz kozovca na voz, pa iz voza na pot. Ni neumno. Pšenica je vendar dovolj zrela, da jo bomo kar takoj omladili. Je sramota! Oblaka! Mesta! Za menoj! Ne moram! Grem! Tudi jaz grem! Vse je izgubljen! Vse je preč! Stava!